Zabitina babwiraga. Kigeze mu isinga ry'intare. Aho haruguru abamina. Muvuge buhu. Abamina mihari yiba. Usaba ko abamina ariko no wahoze ka tubese ibintu byinshi zo mutuku. Oya. Kujye byezeye ko abamina. Izere. Jesus! You dey use your function to play. You dey use your generation to. Yonara ko mbaza iparalyze. Nare nerewe nivuge cyangwa nimbwa kandi nayo yikirage. Ngogo yukutsike. Aho katugira se. Mbese buda. Wibuda nane nayifashisha. Nuko nabibabwirira murakase neza muri parike Akagera National Park. How are you? So, noneho mukaba mugiye kubana nanjye mu rugendo rwo gusura inyamaswa. Aba nitwa Arno. N'amabwiriza y'iyi parike aragira ati: nubona inyamaswa icyo wigendere, nugira ubwoba irakurya. None se umuntu yabaza? Yego, mu gihe biri ngombwa. Mu gihe bitari ngombwa biragenda gute? Nuko uziba ugakurikiza amabwiriza. Ariko uyu mugabo akavuga nabi. Aribuka ko twishyuye. Ko wishyuye kugutembereza muri parike se wishyuye kumbaza ibibazo. Genda uwo mwarimu. Nose umuntu atembera muri parike atabaza. Ko muri parike habarimo ibintu byinshi biteye amatsiko. Wa mujene we, ufite telefone? Yego, wera iki? Utwo tubazo rero uri bubone tukagutera amatsiko. Tujya kuri Google. Iragusubiza mu masegonda. Tureke kugora. Gusa amafaranga yacu batwishyuye yabaraye iki? Gukora igitaramo. Gukora igihe so washaka gukora iki? Byise byibaraguza. Abajene. Nimuse kwicyushya mu mutwe. Cyangwa ngo mugume mu jagaraza. Cyo nkora ibyo nshatse igihe cyanjye. Ese ko numva uvuga wagira ngo parike ni yawe. Itabi yanjye. Yayijyana. Ibi bintu narize gukorera. Mureke rero mbabwire mwa abantu n'umugadi nagashobotse. Ese turagenda muri parike tutuzuzanya. Ariko twakuzuzanya gute sha? Wowe itabagoye nanjye w'i Kigali urumva tubyahurira he? Gusa uyu mujene w'ikibungo ndetse w'Ikigali gutera. Asiko mbona ufite utugambo twinshi cyane. Ushobora kuguma kundega agahanga twagira n'uruguma gushumuriza inari. Ariko ye, nawe se ni muri umunawo. Ubwa mbere mbonye umugari dutazi n'ururimi na rumwe. Sha ngiye numvishe n'ikingo nta cyazi neza kabisa. Ariko sha rega umwuga w'ubugayide nagari udutunze gusa. Twe dufite amafaranga nk'abakire. Sigo nakantu tavuze neza ra. Kagakisi. Muri ako kantu kubukira uvuze. Nta kantu waba wibeshyemo. Nibyo rwose. Abakire twe dufite amafaranga. Naje ubu mba naje gutembereza abantu nanashaka n'amafaranga. Rega nanjye bagomba kugenda. Full package. Yagashwingi. Mbari uko bimeze. Ndakeka ufite n'umukozi ujya uganagurira. Ubu Dr. Martin. Niko se boss. Vagira abakire basigaye bambara papa nazo zashaje. Ese tuvuge ko ari ikibazo cyo gukunda izo papara cyangwa ari ikibazo cy'ubushobozi budahwitse. Bwaba budahwitse se wabuje kubuhitsa. Sha subiraho waruri. Aha, kandi subirira inyuma. Ubundi guhangana n'abatindi badafite icyo bahomba. Ntacyo byaba bimaze. Umve rero mbabwire. Umenye ko hano umuntu afite ibintu aba yasize atakoze. Umenye ko ibintu umuntu ashaka gukora ibintu. Kuki uri kudutinza ubona abantu bashineye gukora bakava mu nzira. Icyo twaguhamagariye ikidukoresha tuve hano. None uri gutinda. Umva patro uri kudutinza kabisa. Sibyo? Sibyo. Watashye se. Urasubiza amafaranga. Nimba mwayamaye. Numwe wayamaye mu ntoki se. Sha mu manurizo ngo ni mwana. Nshobora kuvugiriza rimwe. Narasika atazibataka. Mbagira ngo tunamenyane tunaganira. Reka ye. Ubu ngubu nicyo gihe none dutangira urugendo. Welcome to my channel. Wow, kabisa kabisa. Hello. Ubundi nimugatinya inyamaswa. Inyamaswa ni ibiremwa Imana yaremye imeze nkatwe. Welcome. Iri shyamba rero hatatsemo ibyiza ibiti bitandukanye namwe murabibona harimo inyamaswa wabonye inkende wayibonye inkende nibyo mbabwira ari inzoka ifite imitwe itatu Reka ye. iyi nzoka igufasha mutazirana itugucira umugani
hari ikindi kintu nibagiwe kubabwira. None mugeze neza mwitonze. Abo kinyamaswa mutadukandagira. None se ibi biti birya abantu no? Oya. Ndazi ibyo abantu. Ari muri Kongo ta. Bajyanye muri Amazon. Twebwe mu Rwanda dufite ishyamba ryiza. Niyo mpamvu ubona abantu bavuga ngo visit Rwanda. Ndashaka kubona ingagi. Visit Gikondo. Ingagi. Wabonye ingagi mu ishusho yawe. Ingagi mu jamusi. Ingagi isa nk'abantu. Ingagi isa nk'abantu. Je suis à la prison. Là-bas, ici. Hano yigeze kwikutamo ibyo byarafugoye cyane. Byakuyemo nta kibazo. Hano hari n'ibindi biti. Niyo mpamvu tuba twabategetse gufata inkoni. Kano gasozi murakabona nawe. Karazamuka. Niyo mpamvu inkoni iba isabwa muri pariki. Ariko mu nyamaswa c'est trop bien. Urayibona? Dori. Urayibona? Welcome to my job. My lord, I wonder. Reka bagira inama. Ukibona inyoni ziguruka, enye ko kabaye. How are you? Never expected. Mbona icyo mbababwira rero. Ni utuntu twiza cyane. Mwabonye ikinyugunyugu? Hello. Mwabonye utuntu bita utunyugunyugu? Utunyoni tw'amabara meza. Hano ni icyiciro cya kabiri. Muse muruhuka. Mwabonye? God have This is my jungle. Aravuze ngo honest. Ako mugadi nawe sinzi. Ibaza ibirometero byose tugira ishyamba. Nta n'inyamaswa y'imwe twe twabona. Ariko nawe inyamaswa wazibona gute kumana? Kuko bazagiye mu kazi. Uno tuzaza nijoro. Uretse kugorana ngo nta nyamaswa yo wabona singura urushishi. Dore sincishe si twirirwa tuzibona mu rugo. Kuva wavuka si ubwa mbere ubonye urushishi rusa umutuku. Rwagiye kuryama. Ururyamye kare. Ngo ntabwo rwagiye mu kazi. Impamvu ngo rugira ibitotsi cyane. Ngo rukora nijoro. None isi ruryamye ku manywa rubyuka sangahe? Rubyuka saa 12 saa nimugoroba. Okay, ubu turi saa 4. Icyo turutegereje. Bose tuvugishije ukuri. Ubu wategereza urusishi kuva saa 4 z'amanywa ukageza saa 12 za nimugoroba. Ariko wagereka gutebya. Rushishi rw'umutuku urumva bidatangaje. Tangaza. Reba nawe ubwawe warambe wegamye ku giti. Urumva ngo wageza saa 12 za nimugoroba. Turarutegereza kabisa. Nta nicyo cyanzanye kabisa. Igitangaza. None se nta kuntu mwabanza mugatuzamo abatembereza hano hari inani. Wapi kabisa. Urwo rushishi tugomba kurutegereza. Ko rwazatubera n'urwirutse. Izo ntare se ubundi ntabwo dusanzwe tuzibona muri filime. Ko nyamara Twategereza urwo rushishi. none se ubwo urutegereje n'uruze wataye umwanya wawe ubusa. Oya naribi. Ubundi se ko nta kintu nari ngiye gukora. Namwe niko mubyumvara? Yego pe. Urumva ushishi rw'umutuku twanyine tutarubonye. Ko muri bugende mutarubonye se. Wabaje kutumaza iki mwishyamba musore. Wabaje kutweka urushishi nawe ngo tutarubonye. Sha urushishi naga rugenderewe sha. Muzenge kubereka izo ntare izo nshishi ziranahabana. Muzi ubwo tugende. I have not time truth for you. You understand? Okay. Ibyo nababwiraga bwo. Hano wakwiponza ariko ikintu mutazi. Hano hantu tugeze ni isenga ry'intare. Nubona intare ntiwiruke. Reka ye. God have mercy upon us. How are you? Naenda kumanina. Naenda kumanina. Oh no.
aya mazi rero nizere ko mwayabonye. Aya mazi rero niyo handi uruganza yanyaye. umva se watembeje twayabonye dusubizaho twayatangiriye ku itayiro urabona ibihuru kutuzanamo. Wirakara muvandi. Wowe to tugomba gutanga service yuzuye. Niba wishyuye yawe ugomba no kubona ni inari. Urataha utabonye inari. Come on my G. Agashwingi. Tumi we. Naya. Le monde balance. Cyangwa nababwiraga. Kigeze mu isinga ry'inati. Aho haruguru abamina. Muvuge bu. Abamina yari yiba. Usaba ko abamina akarano wahoze kaba tubese ibintu byinshi zo mutuku. Oya. Kujye byezeye ko araminari. Izere. You dey use your function to play. Iyo ntara ariko mbanza yiparariza. Nare nerewe nivuge. Cyangwa nimbwa. Kandi nayo yikiraye. Mbongo uri kunsike. Aho katubirasa. Wimbuda yaje yifashisha. Nabijira kugira kwa chigoryo. Gonzike abarinzi baganira n'intare zo muri pariki. Wowe wirukanse gute? Umva se nabirenze nyine mu mezi afranga asigaye. Musa n'amafaranga mwansigayemo nigendere. Gashaho zace n'ahandi. Reba imikingo yose wadusimbukije intare zazituriye ngo tugwe amafaranga twagusigayemo. Nigendere. Ugerageza kudukurikira. Kumbona gukora muri parike ari ibisazi. Baranakwambura. Nanjye ziramuwe. Ndazimara. Kukomeruka kanyama muri rimwe. Agashwingi. Mu mazi. Turashize none.